Talo falava ia ora ngoa Samuel Daniel ia tolu futa usanga tau me la fianga vai mosu ia tau awa ia tu de Pokalame le Women in Business ia na o ina ma tau inisio unit io ngike ia ora o Pokalame la le sa mo mai na o le seed saving ia o le pole fasao ina le o fatula au ia ele ngata le fatula au ia o se pe le vai na se mai le o le la au mai vai fe ona e fonga ina le o ngala au po au la au vai fe ona mo mai ni se la au e me so ia e mana e Pokalame mo fe mala vano au ina fete ita fa fatu anga fo i awase lumana imanu mo ta ita ia misel ainga ia manisi fo ia o fi mana o mieni fala au aina alela ka la kango ko e kom faia ko e ko mo sa palaya ko ngiso ma keki me fa penga ia fa tsai dava